over the years. Vatikedzi va zwigidi zwivhili ndive vatendelwa chitediamu lwa u tou thoma nga murahu ha ṅwaha wo iledzwa kha mutambo wa vhafana na Ethiopia. Zwa zwino a nga ḓo vha na thikhithi dza mahala hune vhatikedzi vha ḓo tou renga thikhithi nga randa dza ḓana nga kha maitele a online u bva matshelo. Thikhithi dzine dza ḓo rengiswa ndi dza tshigidi na maḓana maṱanu ngeno dza maḓana maṱanu dzi tshi ḓo ṋewa vhaḓivhalea. Vha vhulanguli ha zwitediamu vha ri vha zwi ḓivha uri hu na avho vhane vha si pfesese na u kona u renga nga kha online. It is in discussions going forward because we need to cater for the spectator that has no access to that platform. So there's discussions with the ticketing agents from our side, and I can only speak for the Stadia we manage, to do some allocation for those tickets to be sold still at outlets. Mutambo uyu wa vhafana ndi wa u fhedza fhano hayani. Vhadzangano ḽa SAFA vha na fulufhelo ḽa uri muvhuso u ḓo leludza maga a nyiledzo u tendela vhatikedzi vhanzhi dzimbandeni. We just need to get the green light also from the Department of Health to say we feel confident that we can actually host more. And I can tell you now, there's going to be more numbers. It's going to be a phased-in approach. It will be a certain percentage. And then if we pass that test, then we go to the next test up until we get to herd immunity. Mutambo wa vhafana na Ethiopia u ḓo takutshedza nga awara ya ṱahe madekwana. Vha SAFA vha pfi vha kha nyambedzano na vha FIFA uri vha tendele u shandukisa tshifhinga tsha mutambo. We trying our best to request FIFA to look at moving the game, though we know the challenges that they are having. Bear in mind that now this is the last games that they have for their group stages, and a lot of things do happen during the last matches. So they want to ensure that they are able to monitor every situation that is happening. Vhadzangano ḽa bola ḽa Ethiopia na vha Malawi navho vho humbela vha muvhuso wa ḽino uri vha tendele vhatikedzi vha vhumbandeni dza ḽino. Mashango yo mavhili a ḓo tamba mitambo yao kha ḽino zwi tshi tevhela zwe vha iledzwa u tambela hayani havho nga vha CAF. Ethiopia vha ḓo tamba na Ghana nga ḽavhuna vhege i ḓaho ngeno Malawi vha tshi ḓo tamba na Cameroon nga mugivhela wa vhege i ḓaho. Yoṱhe mitambo iyo i ḓo tambelwa tshiṱediamu tsha Orlando.